Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu, ikinyamakuru BBC cyanditse inkuru ivuga ku bana b'abakobwa b'abakuru b'ibihugu ku mugabane wa Afurika. N'abana baturuka mu miryango izwi kandi ikomeye kubera ko babyarwa n'abakuru b'ibihugu. Bamwe muri aba bakobwa b'abapresident bafite ububasha buruta bw'abandi mu bihugu byabo byo muri Afurika bagiye bagaragara mu buryo butandukanye mu muryango nyafurika bitewe n'ibyo bagezeho, ibyo bakora mu gihugu no hanze yacyo, imibereho yabo, imyitwarire yabo n'ibindi. Hari abashimirwa cyane kubera ibyo bagezeho bifashishije ububasha bw'ababyeyi babo, ariko hari n'abandi usanga bahura n'ibibazo ndetse bakanengwa bikomeye kubera imyitwarire yabo cyane cyane. Muri iki kiganiro twifashishije iyo nkuru ya BBC, tugiye kuvuga kuri bamwe mu bakobwa b'abapresident b'ibihugu bya Afurika, ibyo bize, ibyo bakora mu bihugu byabo, imyitwarire ya bamwe muri bo aho baba hanze y'igihugu n'imbere mu gihugu n'ibindi. Tubahaye ikaze. Umukobwa w'umukuru w'igihugu iki kinyamakuru cyahereyeho cyandika ni Natasha Karugire. Ni umukobwa akaba n'umwana wa kabiri wa perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni na Madame Janet Museveni. Uretse kuba yararerewe mu buzima bwiza bwo ku rwego rwo hejuru mu ngoro y'umukuru w'igihugu, Natasha Karugire yari afite inzozi kuva akiri umwana zo kuzana udushya mu bijyanye n'imideri cyangwa se imyambaro, agamije guteza imbere ubuhanzi n'umuco wa Uganda. Mu kwihangira imirimo nk'umuhanzi w'imideri wifitemo impano, yashinze uruganda rwitwa Natasha JNN Couture. Ni uruganda ruhuza umwihariko w'umuco wa Uganda n'uburanga bugezweho. Ibi byamuhesheje izina rikomeye cyane imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Afite ubumenyi yaherewe mu mashuri yo muri Afurika y'Epfo. Natasha Karugire yamenyekanye cyane kubera uruhare rwe mu guteza imbere udushya n'umuco gakondo wa Uganda. Uretse iby'imideri, azwi cyane no mu ruganda rwa sinema. Yanditse anayobora filime izwi cyane yitwa 27 Guns. Ni filime ishingiye ku mateka ya se Museveni ndetse n'urugamba yanyuzemo kugera ageze ku butegetsi mu gihe cy'intambara y'imbere mu gihugu. Iyo filime yarakunzwe cyane kandi yagaragaje impano y'abanya-Uganda ku isi yose. Mu 2023, Natasha yasohoye indi filime yitwa Those Among Us. Igaruka ku mateka ya Uganda na politike yayo. Natasha Karugire anazwiho gukoresha umwanya we nk'umukobwa w'umukuru w'igihugu mu guharanira iterambere ry'ubuhanzi, umuco n'imigenzo ya Uganda. Yagiye afatanya n'ibigo by'ubuhanzi ndetse n'abanyabugeni bato n'abafite ubushobozi buke, anagira uruhare mu bufatanye mpuzamahanga bugamije guteza imbere urwego rw'umuco n'ubuhanzi mu gihugu cye. Ibikorwa bya Natasha mu byerekeye ubuhanzi bishingiye ku ntego yo gushyigikira abagore. Imyambaro ahanga igamije kugaragaza ububasha n'ubwiza bw'abagore, mu gihe uruhare rwe mu ruganda rwa sinema rutanga amahirwe ku bagore, haba mu gutegura filime no mu bikorwa bifitanye isano nazo. Muri ibyo bikorwa, Natasha Karugire yarashimwe cyane kubera uruhare rwe rukomeye mu guteza imbere ubuhanzi bw'imyambaro no gukora filime. Imideri yahanze yagiye yerekanwa mu birori bikomeye by'imideri. Naho filime ye 27 Guns yagiye yerekanwa mu marushanwa n'ibirori bitandukanye by'amafilme. Nk'umukobwa wa mbere wa Uganda uzwi cyane mu by'umuco n'ubuhanzi, Natasha afatwa n'abatari bake nk'icyitegererezo ku bakiri bato, cyane cyane abashaka kugira uruhare rugaragara mu mibereho y'igihugu no ku rwego mpuzamahanga. Yanditse n'igitabo yise Sowing the Mustard Seed. Ni igitabo gikubiyemo amateka ya se Perezida Museveni n'uburyo yageze ku butegetsi binyuze mu rugamba rwo mu ishyamba. Iki gitabo gifatwa n'abanya-Uganda benshi nk'imwe mu nyandiko z'ingenzi cyane zigaragaza amateka ya vuba y'igihugu cya Uganda. Undi mukobwa w'umukuru w'igihugu tugiye kuvugaho ni Abiba Oyindamola Tinubu. Abiba Tinubu afite imyaka 32 y'amavuko. Ni umukobwa wa perezida wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu. Uretse kuba umukobwa w'umukuru w'igihugu, Abiba Oyindamola Tinubu ni n'umunyamideri, akaba umuririmbyi n'umucuranzi uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yarangije amasomo ye muri kaminuza ya Berklee College of Music iherereye i Boston muri Massachusetts. Yamenyekanye cyane mu ruganda rw'imideri nk'umunyamideri wiyerekana mu myambaro runaka imbere y'abantu mu birori byitwa Défilé de Mode. Abanyamideri babita runway model. Yakoranye n'ibigo bikomeye nka Vogue magazine na Fenty Beauty, ikigo kizwi mu gukora ibijyanye no kwisiga no kwita ku ruhu. Ni ikigo cy'umuhanzikazi Rihanna. Ariko kandi ubuzima bwe bwatumye yibazwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane mu banya-Nigeria, nyuma y'uko bimenyekanye ko aharanira uburenganzira bw'abana bahuje ibitsina LGBTQ+, kandi yivuga nka queer. Ijambo queer
risobanura abantu baryamana n'abandi mu buryo babishaka batagendeye gusa ku gitsina umuntu yavukanye, barimo baryamana nabo bafite ibitsina bimwe n'abihinduje ibitsina. Ku rubuga rwa X, Habiba Tinubu yagaragaje ku mugaragaro ibitekerezo bye, avuga ko ashyigikiye uburenganzira bw'abagize umuryango wa LGBTQ+. Yanatangaje ko binyuze mu kazi ke ko kumurika imyambaro akomeje gushyigikira uwo muryango kandi aharanira uburenganzira bwawo byimazeyo. Habiba Tinubu yigeze gutangaza uburyo yiyumva ku bijyanye n'igitsina. Yavuze ko yakunze kumva ameze nk'uruvu ndetse rimwe na rimwe akitwara nkarwo. Agaragaza uburyo bwihariye yiyumvamo mu mubiri n'amarangamutima. Ni umwana wa gatandatu mu bana 7 ba Perezida Bola Tinubu, ariko ni uwa kabiri mu bana 3 yabyaranye n'umugore we Remi Tinubu. Mu gihugu cya Nigeria, aho sari umukuru w'igihugu, ku bana ko abaryamana bafite ibitsina bimwe nk'umugore n'umugabo ntabwo byemewe n'amategeko. Itegeko ry'igihugu ribuza ibi bikorwa kandi rigahagarika ishyingiranwa ry'abantu bahuje ibitsina. Ibyo bifatwa nk'icyaha gihanishwa igifungo gishobora kugera ku myaka 14. Mu ntara 12 zo mu majyaruguru ya Nigeria zikurikiza amategeko ya Kiislamu azwi nka Sharia, igihano ku baryamana nabo bahuje ibitsina ni urupfu, babatera amabuye kugeza bapfuye. Ni kimwe mu bihano bikarishye bihari. Undi mukobwa w'umukuru w'igihugu ni Wanu Hafidh Ameir. Uyu ni umwe mu bakobwa bazwi cyane muri Tanzania, akaba umukobwa wa Samia Suluhu Hassan, presidente wa gatandatu wa Tanzania, wagiye ku butegetsi ku itariki ya 19 yo kwa gatatu mu 2021 nyuma y'urupfu rwa Perezida John Pombe Magufuli. Nk'umwana w'imfura wa Perezida Samia Suluhu na Hafidh Ameir, Wanu yakurikiye inzira ya nyina mu bya politike, ahitamo kwinjira mu bikorwa bya politike nk'umunyamuryango w'ishyaka riri ku butegetsi muri Tanzania, Chama cha Mapinduzi. Kuva mu 2010, Wanu abarizwa mu nama nkuru y'ubuyobozi bw'iri shyaka ku rwego rw'igihugu. Ni n'umudepite mu nteko ishinga amategeko. Yavutse ku itariki ya 9 y'ukwa kabiri mu 1982 muri Zanzibar, kandi niho akomoka. Kuva mu 2005 yagiye ahagararira Zanzibar mu nteko ishinga amategeko ya Tanzania. Mu rugendo rwe rwa politike, Wanu yagiye ashyirwa mu myanya itandukanye y'ingenzi. Hagati y'umwaka wa 2015 n'2018 yari umwe mu bagize komite ishinzwe amategeko mu nteko ishinga amategeko. Yanabaye umuyobozi w'urubyiruko rwa CCM mu majyepfo ya Unguja, igice kimwe kigize Zanzibar, hagati y'umwaka wa 2008 n'2012. Uretse politike, Wanu ni n'impirimbanyi mu birebana n'imibereho myiza. Yashinze ishyirahamwe Women's Initiative Foundation WIF mu kwezi kwa gatandatu mu 2022 muri Zanzibar. Rifite intego yo gufasha abana b'abakobwa mu bijyanye n'uburezi kugira ngo bashobore kugera ku nzozi zabo no kwihugura. Wanu afite impamyabumenyi mu bijyanye n'imibanire. Undi mukobwa w'umukuru w'igihugu ni Navi Ketia Madeleine Keza Ndayishimiye. Ku itariki ya 11 y'ukwa gatanu mu 2025, uyu mukobwa wa Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatsindiye impamyabumenyi mu mashami ya politike no kugenza ibyaha, Science Politique Criminologie. Ni muri kaminuza ya Gonzaga iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu butumwa bwanyuze ku rubuga rwa X, Angeline Ndayubaha Ndayishimiye, madame wa Perezida w'u Burundi, yashimiye urugendo rw'umukobwa we. Aruvuga nk'urwaranzwe no kwitanga, gukunda ubumenyi no kugira ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo. Yaragize ati mu bwenge no kwihangana yateye intambwe ikomeye kandi ashikamye. Yakomeje avuga ko umukobwa we ari icyitegererezo cy'urubyiruko rufite intego, rwiyubashye kandi rwiteguye gukoresha ubumenyi bwarwo ku nyungu rusange. Mu mwaka wa 2021, Ketia Madeleine Keza Ndayishimiye yatangije umuryango witwa Bene Ntare, ugamije gufasha urubyiruko cyane cyane abakobwa kugira ngo bagere ku nzozi zabo zo kwigira no kwiteza imbere. Mu 2023 yatangije kompanyi y'imideli yise Madel Company, ifasha inganda zo mu Burundi mu bijyanye no gukora imyenda. Iyo kompanyi nk'uko ayivuga ifasha urubyiruko rushaka kuba abahanga mu by'imideli kurushaho gutera imbere. Mu kwezi kwa munani mu 2024, Ketia Ndayishimiye yerekanwe ku mugaragaro mu birori nk'umufatanyabikorwa mu bikorwa by'ikigo Bonne Action Umugiraneza, ikigo cyashinzwe na madame wa Perezida wa Repubulika Evariste Ndayishimiye, gifite intego yo gufasha abatishoboye. Undi mukobwa w'umukuru w'igihugu ni Charlene Ruto. Charlene Ruto ni umukobwa akaba n'umwana wa gatatu wa Perezida William Ruto na Rachel Ruto. Uretse kuba umukobwa w'umukuru w'igihugu, Charlene yagaragaje ubushake bwo kugira uruhare mu iterambere ry'urubyiruko, nubwo yakunze kunengwa cyane imbere mu gihugu cya Kenya. Yibasiwe bikomeye ubwo yavugwagaho ko yakoresheje amafaranga ya leta mu bikorwa bye bwite.
cyane cyane bijyanye n'icyo yise ibiro by'umukobwa w'umukuru w'igihugu. Icyo gitekerezo cyateje impaka zikomeye kubera ko amategeko ya Kenya ntabwo yemera ibiro nk'ibi. Ntabwo umukobwa w'umukuru w'igihugu agira ibiro, bityo abantu benshi babibonye nk'ikinyoma cyangwa se igikorwa kitari mu murongo wemewe n'amategeko. Icyakora Charlene ntabwo yigeze acika intege. Yagize uruhare rukomeye mu guteza imbere urubyiruko, aho yateguye inama zigera kuri 31 mu kwezi kumwe gusa. Ibi bigaragaza umuhate afite wo kuzamura ijwi n'uruhare rw'urubyiruko muri Kenya mu byemezo bikomeye bifatirwa igihugu. Yagaragaje ubwitange mu rwego rw'abikorera ku giti cyabo, aho asaba ko urubyiruko rwahabwa umwanya ukwiye mu rwego rw'ubucuruzi. Ni nawe washinze akanayobora ishyirahamwe ryitwa Smart Mechanized Agriculture and Climate Action for Humanity and Sustainability Foundation. Rifite intego yo kwigisha urubyiruko uburyo bugezweho bwo guhinga, uburyo bushyira imbere kurengera ibidukikije no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Iri shyirahamwe rifasha cyane mu guhangana n'ubushomeri binyuze mu guteza imbere ubuhinzi bugezweho kandi burambye. Bikaba bigaragaza ko Charlene Ruto yiyemeje gushora imari mu guteza imbere urubyiruko mu buryo bufatika. Charlene Ruto yavutse mu kwezi kwa mbere mu 1993. Mu 2023 yashyizwe ku mwanya wa 5 ku rutonde rw'abagore 100 bo muri Afurika bagize uruhare rukomeye mu iterambere. Urutonde rukorwa na Avance Media. Azwi nk'umuntu ufite impano mu kuyobora, ariko mu mwaka ushize yemeye ko yakunze guhura n'imbogamizi zo kwitwa umuntu ufite izina rikomeye cyane ku buryo bigira ingaruka ku buzima bwe. Yavuze ko kwiyakira no kwemera uwo uri we ngo byamufashije kwihanganira iyo mitekerereze. Charlene afite impamyabumenyi mu itangazamakuru yakuye muri kaminuza ya Daystar muri Kenya, ndetse n'impamyabumenyi mu buyobozi bw'ubucuruzi n'amahoteli yakuye muri Le Roche International School of Hotel Management iherereye Crans Montana mu gihugu cya Sweden. Undi mukobwa w'umukuru w'igihugu ni Ange Kagame. Ni umwana wa kabiri ndetse akaba ari nawe mukobwa wenyine wa Perezida Paul Kagame. Uretse kuba umukobwa w'umukuru w'igihugu, Ange Kagame yagaragaye kenshi mu bikorwa bigamije guteza imbere abagore, kongera ireme ry'uburezi, kurwanya ubukene, kurengera ibidukikije ndetse no mu bikorwa bijyanye no guteza imbere ubuzima rusange bw'abaturage. Ange Kagame yize Political Science muri Smith College iherereye muri Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagiriwe icyizere na Perezida Paul Kagame amuha inshingano nk'umuyobozi wungirije w'inama ishinzwe igenamigambi n'ingamba Strategy and Policy Council ikorera mu biro by'umukuru w'igihugu. Kuva mu 2019 Ange Kagame akora nk'umuhanga mukuru mu bijyanye n'igenamigambi mu biro by'umukuru w'igihugu. Anafite impamyabumenyi yo ku rwego rwa Masters mu bubanyi n'amahanga International Affairs yayikuye muri Columbia University i New York, imwe muri kaminuza zikomeye cyane muri Amerika no ku isi yose. Rimwe mu mashuri ya kaminuza azwi cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku isi. Ange Kagame akunze kwitabira inama zikomeye zibera mu Rwanda zirimo inama y'igihugu y'umushyikirano, ndetse akanitabira ibikorwa by'ubukangurambaga bw'igihugu nk'ibyerekeranye no kurwanya ibyorezo nka COVID-19 no guteza imbere imirire myiza y'abana bato. Undi mukobwa w'umukuru w'igihugu ni Tariro Mnangagwa. Ni umukobwa wa Perezida Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe. Yavutse mu 1998. Azwi cyane mu ruganda rwa sinema aho akora ibyo gutegura, akanagaragara nk'umukinnyi w'amafilme muri Zimbabwe. Yamenyekanye cyane kubera uruhare rwe mu gufatanya gutegura no gukina muri filme nk'iyitwa Gonarezu yasohotse mu 2020, ndetse n'iyitwa The Story of Nehanda yasohotse mu 2021. Niwe wagaragaye muri izo filme zombi nk'umwe mu bakinnyi b'ingenzi. Tariro ni umukobwa wa nyuma wa Perezida Mnangagwa. Yamubyaranye n'umugore we wa mbere Jane Matarise. Yitabye Imana ku itariki ya 31 y'ukwa mbere mu 2002 azize kanseri y'inkondo y'umura. Afite abavandimwe 5 bakuru kuri we, kandi nubwo ari wo mu muryango wa Perezida, Tariro yahisemo kugendera mu nzira y'ubuhanzi aho ashyira imbere umuco n'inkuru zishingiye ku mateka ya Zimbabwe, by'umwihariko binyuze mu ruganda rwa sinema. Tariro Mnangagwa yize ibijyanye n'ubuhanzi n'ubugeni mu bijyanye n'amashusho n'amafilme. Yakuye impamyabumenyi mu gufotora muri Cape Town, ndetse yiga ibijyanye n'ubuyobozi bw'ibikorwa bya sinema muri Cape Peninsula University of Technology. Nyuma yo kurangiza amasomo ye agasubira muri Zimbabwe, Tariro yinjiye mu birebana no kurwanya ubuhigi bw'inyamaswa butemewe n'amategeko, abifatanya n'umuryango witwa Akashinga. Uyu muryango uzwi mu gushyigikira abagore b'abarinzi b'inyamaswa. Yaje no kwifatanya n'ikigo cy'abagore b'abarinzi b'inyamaswa
aho akora nk'umwe mu rubyiruko rwiyemeje kurengera urusobe rw'ibinyabuzima mu kibaya cya Zambezi. Iki kigo kigizwe n'abagore 36 cyatojwe n'umuryango mpuzamahanga witwa Akashinga International Anti-Poaching Foundation. Gifite intego yo gukumira ibikorwa by'ubuhigi butemewe n'amategeko mu gace ka Zambezi gakize cyane ku buzima bw'inyamaswa z'ishyamba. Mu bijyanye n'akazi ka sinema, Tariro agaragara inshuro 3 muri filime Gonazeru, aho yakoze nk'umufatanyabikorwa mu kuyitunganya kandi azwi mu ruganda rwa sinema ku izina rya Sydney Taivashe. Undi mukobwa w'umukuru w'igihugu ni Brenda Biya. Brenda Biya ni umukobwa wa perezida wa Cameroon Paul Biya. Azwi cyane kubera imitekerereze n'imibereho ye idahuye n'uko abanyakameruni benshi batekereza cyangwa se baba biteze umukobwa w'umukuru w'igihugu. Uko yitwara n'uko abaho byagiye bitera impaka ndende haba imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Yavutse mu 1997. Yize mu mashuri akomeye kuva mu bwana bwe. Yatangiriye amashuri ye ahitwa Etudi, mu ishuri ryari rigenewe abana b'abayobozi bakuru, mbere yo gukomereza mu ishuri rikomeye ryo muri Yaounde ryigwamo n'abana b'abayobozi bakuru b'igihugu cya Cameroon. Nyuma yaho yoherejwe muri Collège du Le Mans, ishuri rikomeye ryigenga ryo mu Busuwisi riherereye ahitwa Versoix, ni hafi ya Geneve, rizwiho kwigisha abana b'abakuru b'ibihugu. Yaje gukomereza amasomo ye i Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho yari muri Amerika, Brenda Biya yakunze kugaragaza ibitekerezo bye ku mbuga nkoranyambaga, aho yigeze kwamagana irondaruhu rikorerwa abatwara imodoka nto zitwara abagenzi taxi, abinyujije kuri konti ya X yahoze yitwa Twitter. Ariko kandi igihe yamazeyo cyaranzwe n'imyitwarire yamuteye kunengwa cyane, aho yagaragaye mu buzima buhenze burimo ibirori bikabije, inzoga nyinshi n'itabi, ibintu bitari bimenyerewe ku mwana w'umukuru w'igihugu muri Afurika. Mu mwaka wa 2024, Brenda yatangiye undi mwuga w'ubuhanzi nk'umunyamuziki mu njyana ya hip hop. Ibintu byatunguranye cyane kubera ko bitari byitezwe ku mukobwa wa perezida. Yabaye umwe mu bakobwa ba mbere b'abakuru b'ibihugu muri Afurika batangiye umwuga w'ubuhanzi bweruye. Nubwo nabyo byakiriwe mu buryo butandukanye, ariko icyo abantu benshi batibagirwa ni ibyari byabaye mu kwezi kwa 4 mu 2015, ubwo yashyiraga ifoto kuri Instagram arimo gusomana n'undi mukobwa utaramenyekanye. Iyo foto yateje impaka ndende, ivugisha abantu cyane, bituma Brenda ayikuraho ndetse anasiba andi mafoto ye menshi yari kuri konti ya Instagram kugira ngo ahoshe urusaku rwari rwatewe n'ayo mafoto. Mu kwezi kwa 7 mu 2024, Brenda Biya, umukobwa wa perezida Paul Biya wa Cameroon, yatangaje mu mashusho yashyize ku mbuga nkoranyambaga ko afite umukunzi. Mu mpera z'uko kwezi yahise yishyira ku mugaragaro nk'umwe mu baryamana nabo bafite ibitsina bimwe LGBTQ+. Ashyira ifoto kuri Instagram arimo gusoma uwitwa Leons Valença. Uyu ni umunyamideli wo muri Brazil wemezwa ko ari umukunzi we. Ibi byakuruye impaka zikomeye cyane ku mbuga nkoranyambaga muri Cameroon, igihugu cyemera ko imibonano mpuzabitsina hagati y'abahuje igitsina ari icyaha gihanwa n'amategeko. Ibinyamakuru byinshi byavuze ko ibyo Brenda yakoze ari igisebo ku gihugu no ku muryango w'umukuru w'igihugu. Ntabwo ari ubwa mbere Brenda agaragaye mu bibazo byavugishije benshi. Mu kwezi kwa 5 mu 2016, byatangajwe ko yajyanywe mu bitaro i Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo gufata ibiyobyabwenge birengeje urugero ku itariki ya 11 y'ukwa 5. Mu bindi byagarutsweho cyane harimo video yagaragaje umuzamu amubuza kwinjiza ibintu runaka mu cyumba cye, ibintu bitamenyekanye. Ni video yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga ikabyara impaka nyinshi ku myitwarire ye. Kuva mu 2020, Brenda yahisemo kwibanda cyane ku muziki ndetse azwiho kuba inshuti n'abahanzi batandukanye b'Abanyafurika barimo Loko wo muri Cameroon. Hari n'igihe yatumiye Wizkid, umuririmbyi ukomeye wo muri Nigeria, amutumira mu gitaramo cye bwite cyabereye mu ngoro y'umukuru w'igihugu. Uretse umuziki, Brenda ni n'umucuruzi. Ku itariki ya 16 y'ukwa 4 mu 2020, yatangije iduka ry'imisatsi y'imikorano ryitwa Brie Culture Inc Shopping, rikorera Beverly Hills muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mukobwa wa Perezida Biya aravugwa cyane mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga. Uretse ko uyu munsi nase nawe arimo kuvugwa. Ise afite imyaka 92 y'amavuko kandi agiye kwiyamamariza indi manda nk'umukuru w'igihugu. Icy'ingenzi cyagaragaye muri izi nkuru zose nuko abo bakobwa b'abakuru b'ibihugu bya Afurika, nubwo bakomoka mu miryango y'icyubahiro, bagaragaje ko kuba umwana w'umukuru w'igihugu bidakuraho uburenganzira bwo kugira inzozi, kugendera ku murongo w'ubuzima bwabo bwite
no guhura n'imbogamizi nk'abandi bantu bose.